gangster? Yo, ngikaqeke endaweni eningi bhuti ngendaba yama gangster because mina ubutsotsi bami obuningi bengiyigangster esikhathini esiningi. Ngajoin igangster yabantu abagrot, yabantu abasebakholile, ngaba mncane last born. Yabo. So ngeke ngaxoxa kuphi ukuthi abangani bami bashiselwe emkhukhwini. Yabo. Ba 11 12 yabona basha ngalapha namantombazane ene thina si dangerous siyalwa sikwazela phakathi kwethavern ivale yabona sile group esaziwayo ukuthi engungene laba yabo so wena sesibabiza ngenkani sebenzisa nyana leyo aggression nyana until abanye bayasithanda the way se act ngakhona because into engibonile amanye amanombolo futhi ukuphakamisa ukupromotiwa nenombolo imendlela zakhona zisemaphoyiseni yabona lamabhecha abekwe la emaphoyiseni nokuthi le phoyisa constable lo general lo mayor yeah mawufuna kuba imayor kunombolo uyokwazi imayor mawufuna kuba ugeneral uyokwazi general mawufuna kuba iconstable uyokwazi constable akaze kwenzeke wena kube khona umuntu ofuna phansi ndiyake yo mina ngiphelele kodwa almost sentence yami yiyo lento le wena message engithi traumatizing experience yabona butwa so AS2 ubutwa mqala angikho personal like issue naye angeke nonhlanhla yabona just nje ngazo senhlo indawo yokuthi athi ubutiski unefile lakhe but utshela abantu manje angithi utshela wonke umuntu ukuthi cho une right naye ukukhuluma ukuthi ngakho une right okay ngaphuthengisa inqwadi incwadi yakhe le ayithengisa hope but into wrong there akusinto wrong but the way yena asiveza ngakhona akakumele incwadi ngani ngale nombolo yakhe le phamsayo yeah iphi hope ayitholayo asiqale bro asiqale ngibingelele ukubukela emakhaya uphinde ngamukele ehlelweni lwethi Untold Stories ngaphansi kwe-channel iRumamanga TV. Namhlanje siniphathele uBra abamaziyo bamazi ngoBra Abba kodwa ubani ubhuti Abela. Ngiyabonga futhi sekushapu kanjani bhuti? Ngiyaphila bhuti wami isazana bhuti wami isazana. Yeah nami ngijabulile. So isikhathi sidingazana. Ngijabulile bhuti ukuthi uphinde ungibize yabo. Abantu bayabuza ama-comment ama-question maningi ama-question. Ama-question awaphendulekile. Kodwa ngoba today siphinde sahlangana futhi ngiyabonga bhuti wami ukuthi uphinde ubuye so bhuti nje la singaqala khona siyamazi uBra Abba ukuthi uBra Abba isifiso sakhe mayakhula nje sukela emncaneni bakhe ifiso sakhe ukuthi abe yibhoza yama gangster so nje ungathini ekhaya kuyimfana noma kuyiyudu umuntu osakhula nayo ifiso sakhe sokuthi abe yibhoss yama gangster. Yeah ngiphinde ngibonge futhi ngijabulile ukuthi ngibuye lana ama Romamongers viewers yeah ngiyazi ukuthi bayangithanda bake bangibona ngifamily la ekhaya yeah into yama gangster but into ebhlungu kakhulu yabo because mina ngizotshela intwana ezincane noma ubani nje ufuna ukujoin igangster hlalo wazi ukuthi uyijoinile nabantu bakini automatically mawujoinile nabantu bakini sebajoinile nabantu abakuthandayo sebajoinile nabantu abakuzondayo sebajoinile abantu abakuzondayo bajoine kanjani nawe ngendlela yokuthi bayajabula ngalento oyenzayo ukuphoqa abazali bakho ukuphoqa umndeni wakho ubhekisela phansi abakuthandayo bajoine kanjani inhliziyo zabo zibabhlungu mababona imihambo yakho mababona ukuthi wena usohlangane nabanye abantu bangaphandle usobabeza amafamily sokwabantu ongabafela labo yabona so nezi izinto ezisile uyayibona so abantu abakini bona ungena nabo kanjani bangazoshisa indlu yakini ayina wena unandlo ama gangster mawuyigangster mawuyiphathe gangster manje ngayenza izinto le bangabuya umphakathi uzoshisa indlu yakini ene wena unandlo uyiphathe gangster ene umalume wakho ubaba wakho umama wakho umkhulu wakho abantwana bakini akusiphathe ama gangster but uyabona ukuthi usubafakile because bangafa nabo wena uphile ubaleke. That's how it is dangerous. Ngayitshela leyo nto kubafana bami yabo ukuthi it is dangerous lawo ukuthi manje ifaka wonke umuntu bheka ngempilo yakho e1 uzodestroy abantu abakuthandayo wena
ngenxa yomngane nikhuluma amanga nibezana ngama nickname lapha yabona general esikhokho uyangithola bhuti wami So nabo la ama-gangster nawo la so ama-members ayi-part of family yakho manje since usuwajoyinile maso wajoyinile ama-gangster ya yiko ngithi ama-nickname enibizana ngawo nenkulumo ebhuti wami ngizofala ufa khona nja yami lawo magama akhela ayabhonda nawe mawumuntu ingqondo yomuntu isebenza kanjalo yabo ayabhonda nawe uqina nawe so ubona ukuthi ngizomfela kamampela kanti yena ube ikhulumela nje umngane nedakiwe ibhiya uyangunderstand wena kanti umuntu lo okholwa ngespeed umthetho wakho umuntu oloyal by nature uyangithola so mabakhuluma into enjalo kuwe uyaluza abantu bakini manje uyabona yeah so sekuyifamily yakho automatically so nakho kwesekuyenzeka-ke unabo abangani bakho ama-gangster vele kumele bafele vele noma into eshiwoyo nje isipaniseni umsebenzi wenu yiwo engizothi vele kumele ubafele because nangaphandle komsebenzi wenu niyenza lento nonke ne or wena usele lelo langa mhlamba sithi uyagula usaliswe icherry or amanye amabanga yabo bona bayenza so nawe mase bafuneka or sekumele babulawe nawe ukhona umngani wabo mawuvela wena ekhoneni wena ungazi lutho lelo langa ukuthi abafethu bayenzeni ebusuku wena ekseni uthi emakuleni uyothenga isingo uhlangana namaphoyisa bathi nanga umngani wami vele umngani wabo uyabona so uzobafela noma belwa ngeke uvume bakwazi umngani wakho ukhona ekuyi gangster kuyibade lakho bade my blood gazi ngizofala ufa khona nako sebayamgwaza ukhona and awazi indaba iqalephi uyayibona usungafa nawe enesikhathini esibhaya but kufa laba abangena indaba nabakhozayo kufa bona endabeni eziningi yabo yeah that's how dangerous number yasejele or igangster is yangaphandle danke bhuti babukele emakhaya asoyiphendukezela ngoba amsho abaningi bayasazi stories apha so angeke siqale eqaleni soyiphendukezela so apha yiphi le incident lena ekuyenzeka kuwe lakho ngicina ugaxela khona unabo abangani bakho laba ama-gangster yo ngigaqeke endaweni eningi bhuti ngendaba yama-gangster because mina ubutsotsi bami obuningi bengiyigangster esikhathini esiningi ngajoyina igangster yabantu abagrot yabantu abasebakholile ngaba mncane last born yabo so ngengaqoqa kuphi ukuthi abangani bami bashiselwe emkhukhwini yabo ba 11 12 yabona basha ngalapha namantombazane abeyi2 lapho A1 ebe pregnant so yeah bashiswa lore bashona yabo well abaphunyukile besingekho lapho mathi mina bengiqeda ukusuka imizuzu nje yabo mabazoshisha bengiqeda ukusuka well enye futhi khona lapho engingaqishe ngafela abangani yabo igangster khumbula ukuthi noma nithi nina sine gangster mara once nabayi5 ni gangster once nabayi10 igama nje igangster but uthola ukuthi nina nenza izinto zama gangster yabona ngoba nibaningi so ngelinye ilanga kuyenzeka ke kukhonjwa ishop abangani bami well mina le shop sekhombe izolo yabo bona sesingekho thina sedropeni siya celebrate because besingantshontshe lokushini senze lezo zinto lokushini sibalekele edropeni bekusaduma indaba zama disco lelo la ngama club yabo o Razmathazo Peter Smapantsoleng uyabona o Kiss uyabona maningi lawo maclub bewadumile ngaleso sikhathi so mina ngilandwa eRazmathazo ukuthi ngiphule ishop so sidubule umngane umuntu weshop iowner kanti thina siyenzile lento kwayizolo asidubulanga umuntu yabo abangani bethu abanye basala bayenza babuyela ngakusasa yabo badubula lo baba ke esandleni hayi kwazwakala ukuthi labantu laba baphile edrobheni mina ngazi bafike kanjani kusebusuku bhuti ngabonayo ziyawa strong khumbula ukuthi thina labantu kuthiwa bathengisa ngomzimba edrobheni abomahosha besibajola kwabo cherbethu straight bebasiza nokuthi sibambe umuntu inkunzi uyangithola bhuti wami besibajola
because besihlala lapha edrobheni esikhathini esiningi yabo. So ngisajiva njengoba ngithi besicelebrate imali yaseshop, ngizwe nje abantu bangiguga emuva, omunye angibamba ngapha omunye angibamba ngapha, bangiguga inyawo zami zigijima phezulu. Umphakathi walamaphoyisa, abantu ngisho kanjalo, yeah, abantu nje akusamaphoyisa bangikhiphela ngaphandle ama security ama bouncer dala khona edrobheni ama bouncer yabo, just nje bekubangabizwa ama bouncer uyabona. Yeah, so ngiphumela ngaphandle, mangifika ngaphandle nalizwa la bhathi ama super 16 lawa akudala yabo, nali sengifaka phakathi kwalo, sengihlaliswa phakathi nendawo kule sithi esemva ko drive, sengiyatshelwa ukuthi manje ngiyenzeni. Heba manje angisazi ukuthi ile yayizolo yabo, sengibamba masekuthiwa le zidubule ankele yami lezi. Hayish, ngathi hayi bhuti mina ngidubula ngamuntu, akudotshelwa ngamuntu. Ivele siyenzile leyo nto but dina sidotshelwa ngamuntu. Kwathiwa niyenza kayi2 amalanga alandelana, nesijwayela kabi niyadelela. So wena sokushisa sikubulala isekho indaba yakho wena. Nabanye asisabafoni mase siphethe wena. Chu. Ebaba izola batleke yaza yabona mafike Soweto ngasekladi. Ikladi la ihlukanisa inaledi nekladi khona. Kune bridge nyana umhlanganyana omanzi la. Mayizodlula la itaxi lethu. Yashaya short right kanti ngaku short left kuvela amaphoyisa. Bathi wiu bayehla laba babaleka bonke. Labantu laba phothi bebaphethe ibhame esabekayo, laba engihleli nabo emotweni. laba bazokushisa. Laba bathi bayongishisa kuphele ngami nje. Yabona? Bebaphethe ibhame esabekayo. Bavele bayehla nje omunye nomunye wayiyela la yiyela khona. Nami ngayehla ngahamba ngayiyela la ngiyela khona. Yabo? Kwakuphunyuka kwami lelo langa. Umlilo futhi kodwa labe nguthembisiwe. Uyabona? Yeah. So iyo le ndaba yobu gangster futhi. Yabo? Because labantu abayenzile lento bengihamba nabo. At some amalanga bengiganga nabo abangani bami nabo. Yes. So masibuyele emuva kancane uthe beniyenzeka niyabajola labo sisilaba abathengisa nomzimba. Yeah. Prostitute. So manibajola because nifuna ama benefits wona niyabathanda. Okay. Mina esidini lami into engibonile ukuthi siyabajwayela. Yabo? Sizoqala ngokuthenga nathi, yabo? Mabaqeda uthola ukuthi siya la every time. And thina si dangerous. Siyalwa. Sikwazela phakathi kwethaveni ivale. Yabona? Sile group esaziwayo ukuthi engungenela aba, yabo? So wena sesibabiza ngenkani. Sebenzisa nyana leyo aggression nyana. Until abanye bayasithanda the way se actor ngakhona. Nabo abosisa botsotsi. Mentally yabo, yabo? Abotsotsi ngokwabo. So bavumela yonke into esiyenzayo. Khumbula ukuthi nibe ngabangani nomuntu. Nivumelana maybe over 70% yezinto enizenzayo. That's why ningabangani. Uyabona? So nabo sisi besidila kanjalo nabo siyabathatha manje sibayise lokishini ke. Leza machildren. Yeah, masiqhamuke lokishini ubani ozositshela ukuthi abumahosha babonakala babhalwanga mos. Abosisi nje beqhebezana aba strong aba clever blind. Abanye ba clever ukudlula thina lapho. But you know, ngeke umtshele sisi uyabona. So akunathando. Akunathando but yazi uthando kwesinye isikhathi abantu siyaphambanisa kodwa nenjwayelo. Yabona? Especially sisheshela ku sex yabo. I-sex yenza umuntu omkhulu i-sex futhi. Yabona? Umuntu noma ungamthandi esilonke walala naye ungaba izwe ne-jealous. Mofike Tanyani inombolo bosuyijoyinile or uyijoyine vele masuphakathi. Inombolo mina ngijoyine semphakathi futhi. Yiziphi izinto egcine kwenza ukuthi ujoyine inombolo? Yo ziningi. But ngizobala nje engizikhumbulayo yabo. Eyokuqala uvalo. Yabo? Bengiqala ukubona abantu abaqoqe ngokufana abantu abaningi kanjalo. Although ngayithathanga same time mangifika ngibabona. Yabona ngiphelile kancane until ngithatha. So uvalo S2 bengifuna ukuthenga isinsango manje because bengatholi ibhesuku ngendlela engifuna ngayo mina. But ibhesuku bengithola every month from my grandmother. Yabona? And bekangashiya ekutheni. Uma gogo wami mina bekashiya is spiritual support and mental support. Yabona? Imali
nambe ngayi-expectanga yabo ayikho vele ngiyazi yabona. AS3 into engijoyinisa inombolo ukuthi engiyaphapha mina yaphapha yabona. Ngifuna la ngikhona mina ngifuna ukuleader, ngifuna ukuthi nami kungathiwa lo khona uqalisile nje uyamthola butona even naserumini masihleli mina ngilezi ezizokhomenta kakhulu lapha kubonakala ukuthi ngikhona kubonakala uyabona butona but angisenzi ngenjalo angazi nami dala ngecontrol yabo so yizo lezi zinto ezi3 zolo ukuthi ngenze imali abo cheese boy bakhona la njengangaphandle nangasejela kwe cheese boy bakhona abantu abangadli ukudla basejele khona abadla ngamalanga ukudla basejele khona abakwazi ukuspice abafake ini ukudla basejele yabona singama cheese boy ngokuhluka nabasendlaleni njengabo apha sihlukile yabo khona abadla umdoko the whole day uthengisa isinkwa sakhe ukuthi abheme yabona omunye kanti ngebhadi ufika angabheme ejele just nje stress ejele yabo afika abheme so ilento enjalo le imali butwami yabona. And then njengoba ngisho ukuthi enokuphapha yabo so uma ujoyina inombolo ujoyina kanjani? Ziyahluka but I'm not sure ngezinye but zonke inombolo into engakutshela yona ukuthi uyijoyine you can just now esihlelela ngokufaka i26 lapho so uzoyifunda phambili uyangazi most yabantu abasha umthetho bayamanipulateana ukuthi ufake inombolo. Umuntu ongayazi inombolo angakufaka inombolo akunike lezi azaziyo ezamanga yabo oyazi ukuthi phambili mawufika babona inombolo wabo ayikhulunywa and then when indoda ekuthiwa abantu la ekhaya awuzazi so ufunda phambili sabahlala ngawe bayasebenzisa so ithulusi la yabona until wena uzoyifundela mangabe uphaphamile just nje urojiwe yabo after malanga uzovuka mara mangaphaphama abazokusebenzisa impilo yakho yonke ejele until kwesinye isikhathi ungasaphumi because into engibonile amanye amanombolo but ukuphakamiswa ukupromotiwa ngenombolo imendlela zakhona zisemaphoyiseni yabona lamabheja abekwe la emaphoyiseni nokuthi le phoyisa constable lo general lo mayor mawufuna ukuba imayor kunombolo uyokwazi imayor mawufuna ukuba ugeneral uyokwazi general mawufuna ukuba iconstable uyokwazi constable. So but the big 5 sorry number but the big 5 is different ngani leyo ke ngisho ngayo ne proof because ngajoyina yona ngabona yabona uyajoyina njengezinye like ngisho ukuthi ngafaka umsoko yabo mangithi ngifuna ukujoyina mina bangifaka umsoko ngizoyifunda phambili angathi sengi big 5 but manje angakayazi bangibeka endaweni engifanele ukuthi ngisaqeda ukujoyina le ndawo engayifuni kakhulu yabo le engithanda ukusho ukuthi sibekelwe ukuzototolozwa lapho ufuna ukwenza izifiso zakhe nje ezisina zasejele uyala kuyintwana yabona so ama P5 awakwazi before promotiwa into engithanda ngabo ukuthi nje uyayazi ngoba lokho bakufundisa ukuthi no ipage bani isho so page bani mangazazi lezo zinto uloko yakhuphuka ku-Big 5. So asikhulume ngayo i-Big 5 vele siyibambe step by step ukuthi okay mawusajoyina uba le level lena le level kwenzakalani uphinde ukhuphuka. Alright mawujoyina eGermany first time ungakazi lutho kuthiwa uMoscow igama lakhona ke ubizwa kanjalo yini umsebenzi wakho wena? Angithi ngingasho ngathi uyabona enombolo kune youth kunabadala but uzothola ukuthi president ne-president angithi kanjalo ayahamba kanje ne-youth ne-president layo ne-president layo wonke ama-ofisi aphezulu akhona ama-ofisi ku-youth because nifundiswa yibo laba mawi-president wena i-youth uthatha isigele uye esikolweni ku-president ye-Big 5 mawi-advocate ye-youth uyi-advocate ye-Big 5 uyangu-understand i-ofisi ele-1 eneli-operatayo nina so maso upromotiwa uqala ukupromotiwa lapha kuma-Moscow yabona laphana awas next laphana awunamsebenzi ufana ne-cut one kunabantu ekuthiwa ama-cuts
Cuts. Yeah, cut 1, cut 2, cut 3, cut 4, cut 6, 7 until 10, until 8, 9. Yeah, until 9. Oh, cut. Yeah, kuthiwa we-cut. Oh, cut. Igama labo. Cut 1, Cut 2. Yeah, amagama ama-office singaso kanjalo. Kanti bona banama-office. Abantu abasemaposini. Bakati i-Big 5. Like in around kanje. I-Big 5. Into eyethu. Sithembeni namakati. Ama-Moscow lawo. Amakati just nje ama-Moscow. Afundiswa amakati. Ama-Moscow ama-Big 5 amancane angasifokoli. Impilo yenu nje niyazula ngalani nikwabogwani nikwa so manje empilweni yangempela bazomela mali. Thank you. Awunani eksawuphanda uzobabhadala ngani? Totoloza. Uyangithola bhetwana. So maso promotiwa from go Moscow. Usuya kuma Diamond. Makuthiwa i-Diamond usu-operate office. Khona kulaba abancane. Now sone office lakho. Yeah, sone office lakho. So yini legcina wenza ukuthi upromote ufika kwe-Diamond? Ile babheka ukuhlakanipha kwakho in terms of inombolo, in terms of language yenombolo, uyibamba ngespeed kanjani, uyifunda kanjani, in terms of ukubuza imibuzo nge-Big 5 kuma-Big 5. Ngaleyo ndlela bathi nje sihavela. Uyangithola? Kusho ukuthi ufuna ukufunda, you are passionate. Uyangithola? So siyakhuphula, yabona? Because inombolo nenombolo ifuna abantu abahlakaniphile phezulu. Baba ama-leader. Ne-Big 5 injalo. I-different nje i-Big 5. Uloko mina ngakhushulwa ngaphatha ama-ofisi amakhulu mfethu ngiyintwana. Uyabona? Ngalezo nkathi mina ngakhushulwa plus i-promotion nje kwaba nala sesifoster khona. Yabo Kanjani? Bese siyazi inombolo. Uyangithola bhetwana. Masiyazi inombolo. Sesibonene izinto eziningi yabo ukuthi ukuthotha. So sifuna ukushintsha thina. Sifuna ukushintsha imithetho. Yeah. Inombolo. Yeah. Besifuna ukushintsha lento yokutontoloza. Yenzeka la kuma. Yeah, because sesifundile ukuthi lento le ayisayenzeki man. La ku-Moscow. Yeah, eGermany ema-Big 5 ina yenzwa. Ayisekho emthethweni lento. Ukuthi masiqala sihlakaniphela izinto ezinjengalezo. Sihlakanipha, sayixilisa, sayenza igroup, sayixilisa. Uyabo? Sabatshela plus bese sibonile ukuthi nabadala abanye abayazi lento. Sicontrola nabantu abaphuza imbamba la ngaphandle. Uyangithola? Nabantu abanganazinto la ngaphandle, abanafoko. Just nje sikageza ungene shower manje every day. Uyabona? Sifaka isikhoka ngokufana. Uyabona? Since mina ngikwazi ukubheka lezo zinto ezinjalo, umuntu oweak no strong no weak uphi, since ngiba naleyo talent mina. So ukuthi masi discuss nabafethu laba abancane. Sayibona ngathi ukuthi strong C5 kanje bafethu. Asimilene lento le. Ayangifaka HIV. Yasifaka HIV kakhulu. Nokushawa sashawa kakhulu. Yabona basikhahlela. Yeba khona enye into edomile la kumasibuku emhlabeni eMzansi enhleke. Kuthiwa kusinyawuzwa 28 yasatshwa mabona abondoda egazi ama-26 ye hayi futhi yabona ama-Big 5 azokushaya mfethu yabona just nje inombolo enjani abanepower abantu abanamanamba abantu abaningi ukudlula abanye majority good noma kuphi angithi yeah so la bengikhona mina eStoffberg SK one of the biggest prisons in South Africa. Hamba lapha. Ama-26 ala. Sibafaka indawo. Kodwa ama-Big 5. Why sibaningi ama-Big 5? Uyangi-understand ukuthi. And lama gangster lawo. Wonke 28, 26, 27. Amanye nje bayenza alliance. Mara sinumber 1. Mara sine-alliance nama-Air Force 3. Sihlangana kuphi? Nge-peace. Ama-Air Force 3 mawebaleka. Abalwi. Yabona? Nina manyenzi ifruvhayi ngapha. Bona baqaphansi. Ama-Air Force 3 bayanyenyoma. Ama-Air Force 3 yiko singana ama-Air Force 4. Yiko singana alliance nama-Air Force 4. Akhipha igazi, abaleka ngenkani. Mawuphuma. Yeah, they can kill police, ama-prison order, ababulala. Omemdleleni yabo ama-Air Force 4. Bayalimaza. So bane-alliance nama-28. That's why bathi half year 28. Yeah. Before, I mean, yes. But ama-alliance. Onyana. Onyana, ama-Moscow.
Moscow. Yeah. Okay. Ku-2018 babizwa Onyana. Yeah. So the tabula Moscow abaningi the question abayithandi. Okay. The question and sikuyasusa umsindo wakhona ku social media. Yeah. Indaba ukuthi thamula Moscow la kubonyana laba but bangapha ngithi bona 28. Yes. Mina ngapha kuma big 5 ngibabiza base Moscow the level ephansi. Yeah, Moscow ama-diamond. So akaze kwenzeke wena kube khona umuntu okufuna phansi ndiyadela. Yo mina ngiphelele ndodo wami almost isentence yami. Yiyo lento leyo wena Butsix engithi intraumatizile. Not yona kuphela ne but yiyo enye intraumatizile but that time iyenzeka bengayiboni yabo ukuthi lento le kuthi engibambeka kabuhlungu noma ngifika ngaphandle kulebela ngibona khona yokuthi ushelo lento le manje ngizwe ngidina ngizwe ngikwatela labantu bebangishela ngizwe ngathi mangahlangana nabo mina mangiqeda ukuphuma khona abantu bengibafuna phansi mangihlangana nabo ngaphandle Baxhumezile ngaphandle. Yeah, but hayi ukuthi balele nabo abantu bebefuna ene baxisha abanye uyamthola into ezinjalo bengibafuna serious nasi ngithulile ngithi mangahlangana nalela Grootman yabona mangahlangana nalela Grootman so what more kube basebangidodolozela bona yabona kube ngife wese but mina wena Butsix abantu abadliwe jele yabona mina ngibablame bafethu mina angibablame because wena Butsix bengilala I saw the pressure ebafakelwa yona bengithukile nami lapha yana ukho yini butwana yabona okwenye indawo nebaningi lapha kunabantu abadelelayo uma uthi uyadelela la ngaphandle you understand so asithuki ngokufana mfethu asihlakanipha umuntu ethi ayisebenze ngokufana mfethu yabo so ngibonile lapha yana ukuthi le awuthi ayifuni le kodwa iyadliwa kodwa ekuthangathi iyafuna because akafuna ukuvesa ubukwala you understand wena bhuti so amathida mina adliwe kodwa ngayi bafuna usizo instead ukuthi udliwe wena ejele yabo udliwe siloko simeyisa phansi asithatha wena sifake lapha sibone ukuthi wena ngeke ubakwenza isiblow job la ngaphandle you understand bhuti usinda kanjani lapha usinda kanjani mina hey kwezinye ikhigaba bhuti amakhuluma eqiniso angazi uNkulunkulu nje because kunala ngikhumbula bese ngivumile ngangena shower dayimani wamosha isikhathi for just seconds 2 or 3 or 1 mhlambe ukuya ngami bekasabheka ngaphandle ara because bekusemini abantu bebasekhishini amasela avuliwe and bonke abantu abanye sebakhona baqedile ukudla nabanye abaye ekhishini yabona so wamosha leso sikhanyana esincane nje uthi makathi ungene shower sahlangana eminyango manje beshawa yaphuma because amasela lawa avalayo lawa semashaba vele uyabona mase uhlangana nami senqedo uvukelwa ihlozi kwavuka idemoni nje lathi angeke uyabona mangiphuma ngithana uyaphuza ngathi saba khona la uyabona saba khona lapho kula manje wena Butsix into yangisindisa lapho real bengabe butwami akusho ukuthi bengila nayimani beka strong ukungidlula kude yabona nokude ngeheight nokudala kweminyaka nebody yakhe structure ufit mara into engifuna ukusisibanga la ngaphandle bayizwe ene bayisebenzise umuntu mayegriba angamenzeli strike ukuya ngeke ba control but it's just the tip yabo angamenzeli strike ngoba bayazobulala what is important is your life yabona wena enza ngathi uyavuma ngeke umningi ungakhathazeki lala naye umningi uthi baba ufaka isandla emva kwakho ubamba ama-twins manje uyeke opa ngoba bazoqala isandla iphunyuke lento yabona abamba ama-twins nje kuphela awafake la emunweni la into ngikutshela into engayenza mina awafake la emunweni maqeda afake isandla sakhe usisi noma bangamshanga enqina angaphinda asivule letho ukuthi ngangena police station azibophele yena uyajula ukuthi kulumjuluko uyamthola khlomo kabi oba ama-twins awufuni next ama-twins hayi ama-twins uyamthola kodwa noma ungalethi nje qa yeah so I'm against that kodwa ama-rapist because ngengabosho le-rape ezoshilo ukuthi abantu bayazi ngengabosho le-rape but ngasala nestigma namanje sikhona I know that yabona kodwa khona abantu khona omunye usisi bewakhomenta kwenye video kudala wathi
hayi bengimamela ivideo yakho interesting mara ukuthi mayifika kule rape ukuthi uboshele rape ngadineka yabona lo sisiloyo uyajaja right yena maybe wa rage mfethu you understand but ngiyamxolela yabona ukuthi kusasa ngadineki amamele ngoba this time I'm on their side and I did not rape. You understand what as I'm rape, so I'm on their side and I'm gonna make sure, especially laba babalekayo kutwa makaqeda ukurape. Kuboshwa bani? Khona umuntu okumela boshwe. Khona umuntu abulawa. Kuzoboshwa umuntu ongazi lutho khona la. Kuzoboshwa apha khona la. So not ukuthi ngiyawalwisa ama rapist yabona, but nginama plans wami. Yabona ukuthi bayistop le. Kancane but i-community ngiyajabula ngiyabona ukuthi i-support ikhona yabo yokuthi ngiyenza ama-plan wami yabona kodwa so angicriticize umuntu yabona uvelele inkinga lapha almost bakudla mfethu umuntu uzokujaja la mina bengilamba mina ejele ngamapapa because ukudla basejele ncane kodwa yabona and udla ngesikhathi isapha neqeda ngo-3 phelile yangitsho sekusele manje ama-cheese boy manje abadlayo yabona lo muntu ozongitshela ukuthi mina yebe ngiwiki ngendlala ngisaba indlala hayi but akasnex ngeke ayimele le way mina ngimela ngakhona indlala ngeke abaningi nje ngeke bayimele le way ngimela ngakhona so sikhatheni ichain yokujaja singumphakathi wabantu abamnyama sizoba right. So uthi ngalabo ukuthi okay zenzekile ezenzeke ngaphakathi yeah sikafika la ngaphandle ku social media sekayasho ukuthi ubani udliwe jele uyalazi ifayela inini izinto ekanjalo. Alright ngicabanga ukuthi ureferral kule video yakamfethu yeah le betrend yeah hey ngisengavukela nayidimoni khona lapho hey ngagcina sengikhulumile nami ngaveza ivideo yabona kodwa but mina ngicabanga ukuthi abantu abaningi ba-understandile yabona but ngicela ukuyicacisa ukuthi bengiqondeni ngalokho yabona mina kodwa mama against inombolo and akekho kuzongisusa lapha abafana bami mina ngeke baye la because ngibonile ngibuya la khuluma from experience yabona kodwa so AS2 ubhuti wami uNhlanhla angekho personal like issue naye angelwe noNhlanhla yabona just nje ngazo senhlo indaba yokuthi athi ubhuti uSkin unefile lakhe but utshela abantu manje angithi utshela wonke umuntu ku-TikTok une right naye ukukhuluma ubhuti uNhlanhla une right ukukhipha ama frustrations wakhe but ngifuna ukuthi abantu bafunde ukuthi next time mangabe une-file nami yabona noma eliphi mangihleli nawe is the chance yokuthi ungitshele maybe uyasaba ukungitshela because uzongitshela rough ungidelela no ngitshela ungihlonipha ukuthi apha ngine-file lakho wena wadliwa wena uyabona kodwa ungitshele ngenhlonipho ngepeace ngerespect yabona so angithandanga leyo nto nje yabona ndewenze ngakhona because I think naye ubhuti uNhlanhla angeke azathande somebody ayenza kuye but if we wafika offended in anyhow mina angixolele ubhuti wami yabo because I'm an educational speaker dog ngiyafundisa mina yabona create ama beef ngisifuna indaba zama beef just nje abafethu sibuyejele nawo ngicela ukuthi sibambisane yabona. I think uNhlanhla mina emshayile lapha sorry I think UNhlanhla emshayile mina lapha because umentionile uSkim Chief ukuthi wenze interview ngithi neka Phuthi Sylvester yes yokuqala episode 1 yes ngibukele naye so akambuzanga le question le ukuthi udliwe ejele. Alright So la ngathi uNhlanhla yena ngoba umentionile uSkim Chief kuleni khona i-episode engibonelile ukuthi esebuzayo manje uPhuthi Sylvester ukuthi udliwe yena wazi washo Sylvester ukuthi no I don't mean I do the fucking yes so wambhalela uNhlanhla bhala uSkim ukuthi hey manje wayo uMavesta ungambuzi yena ukuthi udliwe kodwa wonke umuntu uyambuza so ileyo ngifuna uyibheka le nto leyo phela naye makuthi ufuna ukubuza lo muntu orubuza wonke umuntu naye ngavula iplatform lakhe
kodwa phela lapha asilusana naye inkinga esinayo nonhlala kodwa nje mina bengibheka into ngathi iyona into egcina ibenza kube khona le beef le and beef yakhona ukuthi ayibheki necessary and then nawo uNhlahla sike saba naye la ngokuthi futhi usafisa ukuthi abuye singabuya la ekhaya la siphansi sixoxe ngijabulele iphishona nayo yabona ngale ndlela obheka izinto ngayo yazi mina kuleyo ne yokuthi ubana akabuzwanga ini ubana akabuzwanga ini na umpendulo yami lapho ku platform ka Skill into engayibona mina ngami ne mafika lapha yana uya respected uyabuzwa ukuthi indoda la comfortable khona ucomfortable la ungekho khona you are free to say uyabona and then sibadala mfethu uyabona umuntu omdala yena uSkim uyejele ngokwakhe so sibe ngisho ukuthi ithi yami yabo futhi uSkim naye uyejele so ubuza ukuya ngawe mfethu or ukude weyena azizwa ngakhona ama question wakhe kimi ngeke afane nawakho uyabona so all in all angazi ke ezinye singabhuda emplanta noSkim ukuthi kwenzakalani mina uyangithola kodwa right ungakanzi question une right ukungazi question into engikhulumile ukuthi kuma podcast mfethu into mina engijabulela kuma podcast une right just nje mina ngibuzwa yonke into i-question I'm comfortable right ngibuzwa yonke i-question nokuthi ngigqoke underpants enjani mina ngakutshela uyangase kanti ke ngiyabahlonipha bonke bafethu peace yabona mina into engishoyo nje ukuthi peace bafethu because ngikhuluma nabantu ababuye ejele la ayongiwa niyabo yangitshela peace bafethu